दिनैनि मोनसे गोनांथार रादाब 500 बिगानिबो बारा हाखौ खुरखालांबाय फाग्लादिया दैमाया। पाटकिजुलि आरो सावथाल बस्ति गामिखौ फोजोबजोब्बाय होननानै खौरां मोननाय जादों। बे रादाबा जोंना मुसलपुरनिफ्राय मोनफैदों। दैज्लांनि जुब जुब अखाजों फाग्लादिया दैमानि दैया बांबोनानै साखाथिनि गामि लोमसावनानै जोनोम जायगा पाटकिजुलि आरो सावथाल बस्ति गामिखौ खुरखालांनानै फोजोबलांबाय। पाटकिजुलि गामि महरै गायसनजानाय जोनोम जायगाया आथिखालाव फाग्लादिया दैमानि बिखायावसो गोरोबलांबाय। दासिमबो कालजार आरो जाहारबारि गामिया हा खुरखानायजों गिनांगौनि सीमा हांखोआव दङ। दैज्लां बोथोराव जुब जुब अखा हायोब्ला भुटाननि हाजोनिफ्राय गोबां गोख्रैथिजों बोहैबोनाय फाग्लादिया दैमाया बाक्सा जिल्लानि भुटान साखाथि ओनसोलनि गामिफोरखौ बोसोरफ्रोमबो हा खुरखालांनानै रायजो राजाफोरखौ गोबां जिंगायाव खोख्लैदों। फाग्लादिया दैमाया सा रुगुं आरो खोला रुगुंखौ लानानै 500 बिगानिबो बारा आबाद फोथारनि हा बारि बागान गामि बायदिखौ खुरखानानै खहा खालामलांबाय, जायनि थाखाय दैमानि साखाथियाव रायजो जानाय सुबुंफोरा गोबां दुखुजों खहा जानाय आरो जेंनाजों मोगा मोगि जानो गोनां जानाय थासारिखौ फोरमायथिदों। सिगांनि सोरखारा बे जायगानि हा खुरखानायखौ होबथानायनि जेबो राहा लायाखै, जायनि थाखाय फारसेनिफ्राय फारि फारि जोबलांबाय थादोंमोन आबाद फोथारनि हा। बेनिखायनो कालजार आरो जाहारबारि गामिनि रैखाथिनि थाखाय आसाम सोरखार आरो बिटिसि खुंथाय गोहोखौ फाग्लादिया दैमानि हा खुरखालांबाय थानायखौ होबथानो थाखाय गोख्रों लानो ओनसोलनि रायजो राजाफोरा खावलायहरदों। आरो बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरा बिटिसि सोरखारखौ आरो लोगोसे आसाम सोरखारखौ मा खावलायहरदों फै जोङो बे भिडिअखौ नायनि। पाटकिजुलि होननाय मोनसे गामि दंमोन बिनिफ्राय बे दैमाया खुरै खुरै दायो गामि मोनसे फोजोबबाय। फोजोबखांनायनि उनाव दा जिखिनि गामि दंबावो दा बेबो फैगासिनो। आं बेखौनो बुंनो हास्थायोदि गभर्नमेन्टआ बेखौहाय माबा मोनसे राहा लाथों आसाम सरकारखौबो आं दानो बुङो आरो जोंनि बिटिसि गभर्नमेन्टखौबो आं बेखौनो बुंनो हास्थायो आरो जाहाथे जोंखौ बासाय। मानोना जों बे जायगायावनो जोनोम जानाय, बे जायगानि मानसि, जोंनि हा हु बेयाव दैमा गेजेराव दं। जिथु पाटकिजुलिमोन बे दिनैहाय ओरैहाय जोबनोसै। बिनि थाखाय आं गभर्नमेन्टनिसिम बेखौनो खावलायनाय जाहाथे जोंखौ थाबैनो बेनिफ्राय प्रटेकसन होनानै जोंखौ बासायनांगौ होननानै बुंनो सानो। ओरैनोथ' सा आरो खोलाखौ नायोब्ला मथा मथि 500 बिगानि बारा खुरजानाय जाबाय बे सानिफ्राय खोलासिम। मानोना बे खोला ओनसोल आरो साहाबो बुहुद खुरनाय दं। बिदिनो फैयै फैयै नैबे सुखान दैमा बेजों नांजाबसिगोन आरो दा आं रायजोनि जानानै खावलायबाय थायो जाहाथे बिटिसि सरकार आरो आसाम सरकारा जोंनिसिम थाबैनो नायगोन होननानै आं मिजिं थियो। 1 नम्बराव दंमोन पाटकिजुलि गामि आरो पाहारपुर, 2 नम्बराव पाहारपुर, साजों पाहारपुर, खोला बे सा खोलायावनो मोननै गामि दङमोन। माने साजों पाहारपुर, बेखिनि पाटकिजुलिखौ फोजोबखांनायनि उनाव नैबे जाहारबारि आरो खोला जाहारबारि फुरा माने दा खुरजोबसिगोन आरो बिटिसि सरकार आरो आसाम सरकारा प्रटेकसन होआब्ला। बेथ' आजि 12-13 बोसोर जाबाय बिनिफ्राय खारनांदों। बै समनिफ्रायनो गभर्नमेन्टआ जोंखौ नायाखैमोन। बिनि जाहोनाव दिनैहाय पाटकिजुलि होननाय गामियानो जोबलांबाय। दा मेन पार्किया गैला। दा ओरैहाय जाहारबारि खोला जाहार बिदिसो दंसै। मेन पार्कियानो जोबलांबाय। गायनाय हाफ्रा दाबाव ओरैबायदि दङमोन, दाबो किसुमाना खुरखाहां दं, एसे खुरजाबाय। मथा मथि 500 बिगा दैमा गेजेराव दं। बारि बागान गामि दङमोन। जोनोम जायगा होनजायो पाटकिजुलि उत्पन्न जानायानो बेनोमोन आरो दा दैमायावसो दंसै गामि। যে আমাৰ মতে দেখা পাই আছোঁ বৰ্তমান এতিয়ালৈকে এনেকুৱা অসুবিধা দি আছে। আমাৰ ধৰক চৰকাৰে কোনো সুবিধা এইটো বিচাৰি নাই। মানে বছৰে বছৰে নদীটো ধৰক খহনীয়া হৈ আছে বহুতে। মোটামুটি আমি চাওঁতে 3-4 বছৰৰ আগত এনেকুৱা হৈছিল, মানে বহুতে একেবাৰতে একেজনৰ মাটি আপোনাৰ 12-13 বিঘা একে বছৰতে গেল। এনেকুৱা চাওঁতে মানে ধৰক এনেকুৱাই আমাৰ যিটো নেকি আমাৰ ভাইটিটো কৈ গ'ল, এনেকুৱাই মোটামুটি 500 বিঘামান মাটি আমাৰ দিছেই এইখিনিতে। আৰু আমাৰো ঘৰ আহি পোৱা সিহঁতি মানে আপোনালোকে দেখিছে চবৰে ঘৰ ভেটি তল গৈ আছে। এতিয়া আমি গোটেই মোৰ ঘৰটো গোটেই এতিয়া চৌকে যিমান আছিলে আমি ভাবি আছিলোঁ এইবাৰ বানপানী নহ'ব। চৰকাৰে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল এইবাৰ বানপানী নহয়। আমি সুন্দৰকৈ ঠাই নিৰ্মাণ কৰিছোঁ।
ফিজুছ চৰকাৰে যদি এইটো অলপ চাই ফাৰ্কিজুলি হোননাय তেতিয়া मोनसे মানে गामि আমি दङ ইয়াতে থাকিব পাৰোঁ। बिनिफ्राय बे दैमाया গাঁও ইয়াতে আমাৰ ধৰক ইয়াতে আছিল আৰু गामि এই मोनसे পাৰ্কিজুলি আছিল আৰু পাহাৰপুৰ আছিল। फोजोबखांनायनि उनाव दा পাহাৰপুৰ जिखिनि অলপ गामि আছে दंबावो दा পাৰ্কিজুলিটো बेबो এটা फैगासिनो গাঁও মানে চান্তাল বস্তি আছিল এইটো পূৰা শেষ হৈ গ'ল। শেষ হোৱাৰ পিছত কিছুমান মানুহ পূবত গ'ল, কিছুমান মানুহে এই আৰু পাগলা পশ্চিম ফালে গ'ল। এনেকুৱাই মানে এইখিনিতে কিছুমান মানুহ থাকিল, কিছুমানে ক'ৰবাত গ'ল এনেকুৱা। এতিয়া চাব লাগিলে বহুত আছে আৰু কৰিলে মানে আমাৰ ভাল হয় আৰু ইয়াতে থাকিব পাৰোঁ। ক'ত যাওঁ বাকী বাৰীতে এতিয়া জেগাতে এনেই বন্ধ হৈ যায়। কোনোফালে কিবা নাই, জেগা নাই, খালী জেগা। আমি দেখা মতে আই নাই। কি সিহঁতি মানে আপোনালোকে দেখিছে চাওক, চবৰে ঘৰ ভেটি তল গৈ আছে। এতিয়া আমি গোটেই মোৰ ঘৰতো গোটেই গড়ে চৌকা যিমান আছিলে, আমি ভাবি আছিলোঁ এইবাৰ বানপানী নহ'ব। চৰকাৰে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল এইবাৰ বানপানী নহয়। আমি সুন্দৰকৈ ঠাই নিৰ্মাণ কৰিছোঁ। ফিজুছ হাজৰিকা আহি নিজেই কৈ গৈছিল, আশ্বাস দিছিল এইবাৰ বানপানী নহয়। কিন্তু শেষত এই অৱস্থা। আজি তেখেতলোকৰ প্ৰতিশ্ৰুতি ক'ত গ'ল? আজি সাধাৰণ এটা বান, এই সমস্যাটো মাৰিবৰ কাৰণে কিমান সময় লাগিছে? খুব বেছি যদি সদিচ্ছা যদি থাকিলহেঁতেন চৰকাৰৰ, যে আমাৰ দুখীয়া ৰাইজক যদি বানপানীৰ সমস্যাটো যদি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিম বুলি ভাবে, সোনকালে নিৰ্মূল কৰিব পাৰে। আহ্বান জনাবলৈ একো নাই। চৰকাৰৰ পৰা আমি গোটেই মানে আমি বিচলিত হৈ গৈছোঁ। চৰকাৰে যিমান প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে, চব প্ৰতিশ্ৰুতি যেনেকৈ যিসকলক ফটোগ্ৰাফাৰ নিব আহিছে, তেনেকৈ ফটোগ্ৰাফাৰৰ দৰে ইহঁতে প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে, কিন্তু কামত একো নহয়। কিমানখন গাঁও পানী চলি আছে? কিমানখন ইয়াত মেইন এতিয়া ভাত এৰিয়া হৈছে আমাৰ হেজু গাঁও, হেচলি, শালমাৰী, 2 নং ঘেৰাগিচুক, পাভমাৰী, পাটঘৰীয়া, গোটেই বিস্তীৰ্ণ এলেকা, মুঠেই 30খনমান এলেকাৰ গাঁও সম্পূৰ্ণ আজি জলমগ্ন। আপোনালোকৰ কি ক্ষতি হৈছে? সিহঁতি মানে আপোনালোকে দেখিছে চাওক, চবৰে ঘৰ ভেটি তল গৈ আছে। এতিয়া আমি গোটেই মোৰ ঘৰতো গোটেই এতিয়া গড়ে চৌকে যিমান আছিলে, আমি ভাবি আছিলোঁ এইবাৰ বানপানী নহ'ব। চৰকাৰে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল এইবাৰ বানপানী নহয়। আমি সুন্দৰকৈ ঠাই নিৰ্মাণ কৰিছোঁ। ফিজুছ फार्किजुलि होननाय मोनसे गामि दंमोन बियो। बिनिफ्राय बे दैमाया खुरै खुरै दायो गामि मोनसे फोजोबबाय। फोजोबखांनायनि उनाव दा जिखिनि गामि दंबावो दा बेबो फैगासिनो।